خوا پاراستن گاوا کو سوژه دراویه لی من تین کرن نه خلاتن حکومه لبر خوا بدن لگاوه کو ما دکن دوی ام هر گاون فکاین روح پیروز نشانه بدن. دوان نقایه دا دو کنای دا امه ده مجارن کو پولیس نقاش دکه ده گناهیرا کا جه نشانه کی و دبینن. ام بالا خوا دبینن ددین کو اوه به همین خوا به تشتکی کو جه دست پیکه دا پیمانا و راستی برا مجول دبون. تمام دکه لیاو و تشتان به جمارن او بری رنگی که نرباندین کرن هوا لسر سوجادارین دراوین اینی کو عالیه شاندیه دراوین و لکورانتن و هاتبون کرن بته بیاوی گر ام و گرن سر بشه یکمین لهمبره پولیس شودره هاتنه کرن کو اوه دودن او رومتن خوا دکهزن او اوه جی خوا را خزمت دکه او پرجواندین خایان کسین ده بوسین او یان ثبت جوان کو اوه جاری کی دده نیچان کرنته اولس شوجه و جو دارین اول سوجن وان مناکی نفیسبون و روبه قارسده دراوین کوتن ماذا دبینن و پولس دبیجه اریا و دبیجه نا او ددله یاندا هشیه خواد گهرینن و پولس به جهاتی نراستین و به هستایکن مزن به و مجاره را مجول دبن. دوی را ده نامایه دا ده بشه سسه دا امه دخوینن کو شاندیه دراوینا به اصال خال سر پولیس تپیفن کو تب دلی یان تشتکی کو شاندین وی بشتراستیه دکه تین بو وی نمایه پشنانی را تین بون کسیه او وکی پیمانه کی قبول نکه بگنمین اوه یک به تایباتی و جیهانن یان اوایی اثبات کرن و اوه راستکارین وان و گدایین و کو اوه جی سنهاداری دستانی و پولیس گوت هی باورمندی کرنتن هنی نمایی پشناری شاندی من اینه بشه چاریان دا ام دخوینن کو شاندی دراوین دا پولیس سوجدار کرن کو اوه اسلامین بون و به گوتنکی دین اوجی افاسین درکن و جبری زلامی دزام بون و نگری کرناتیت و صدام جو او کو وی نخواستن رانابن و جب و را یکی وان اسلامی بون و بطرس هف سوجدار کرن گوت از تسلیم نابم هفی بشکشه لجر بلن او لحف هاتنکن تایبتی بو او مباستین منه لستنیه نا به شوزداری را بو او ده بشه چاره دان یان و پنج و دا امه دخوینن کو شاندین دراوین لسر پولیس دپیوه ویجی سندابوین نزانه بو منن کو خدای دان پیمانا کف دا دست نشان کرن و سنگرین کو خدای جی را علاق داریه ام به دهستین کو پولیس دا تویهوه نمایی دا به وان توابی بیار و را مجول دبه و بری به دخاخینن و به هزر زار و دچه جبو کو سجداری زیده دبه خوره و دبینن امه دکارن و اف مزنبونه لسرانیه ببینن امه شیبا شخص دیتوس لمکنودت پولیس ناس کرن به احتمالی که مزنه توتوس لسروان هموی سوجدار کرن و راپوره که دا وی پولیس گاوا دست به نفیزدانی نمایه کرن
خلابت جوک بون وانا تشتکی وانا مجال بون لی ددوزاز خادا جه دلاکیه و هوان دکن و اریشیه گرینگ و جیان و امه بلا خابدن کو وی دا و پشه طیبات دا کرنته دا دیمینه دا به یانجی وان اریشین دجواری را مجول بون نها دا و یک نها ده کو امه دکارن سرناوه اریشین دجوار بدن و نکانم کو ازه وی به طیباتم دتستم و به گوتنکی دیتن قاطعه و دروانیه دکم و ما هنی دبینن کو اوه وی درسیان پولس گوت نه پولس بردوامی دکه و دبیجه ده چما کی هاو دبیجه پیما گرین و خور و اینی هبونه لیشه قلاس و خفتن بنگهن هفتشته چه قاسی عجیبه مبسوطن من اوه و اوه سجدار کرن پری ازگارن و لهمبره پولس شاندیه و اوه به رنگ پره راستیه به تواهوین مجولن ببن و پولس گوتن خواب بردوام دکه دو یک دا مروف وانا ببین بجن پولس بکرمان گوتنا به رنگه تا و وطایه دا یانکو من جود سجدار کرن پولس بردوام دکه و دبیجه گوچاوا امه ده نمایه دا ده آخافاندنه دا نه دمه کو امه امات بون امه و ده کارن دا جیبون پولس لور بنگهیه تشتکی کو اوه بشن بیجن کو پری هزداره و کو دا جیمه ببه آلیکاریه کو هنی تشتن پری گرینگه و ده دراقه پولس دا فم بکن دیتن و رامیان دا هشامه به هبونن و امه دا ورن سلان دارن دا دفکرن فراستالیه ورن امه بلاخا بدن کو او پولس شاندین هفته او یکه کوی شاندین و وکی شاندیه و ته کزگن کرن کو خدمتن هبوم و بکم و یک جوان تشتان دا کو هنی هواج نکو هنی ناف دا ناس بکن و فهم بکن و شروفه بکن مزگینیه ام وکی پولس خدایین و دستحالاتیر را شاندیه نهان و خداین دستحالاتیر و شاندیه بو هاو بحثا خدایی کی لگرانتی دکه یان دیمین دا یازده دا نشانان پیغمبر دا ناوی دا به هموی سربر بن نشانا و کرامتان هاتنه چه کرن ام دخوینن ده انجیل دا لسر راستیه کو عیسی مسیح حاتی دنیای و نشانه و کرامتان دکه کسان شاندی 22 جبو کو آشکره بکن و نشانا بدن کو اوه خدایان و کو بدن دا خویا دکن و شاندین و شیان و دنیاین روح پیروز بدست خستان گاوه کو مسیح هلکشی ازمانا دکو هکارن بون مروفن قنجه بکن کو ایسا راستیه لیبه راستیه هو خدایه و بدن دو دیار دو و دنها و نمایه دا جی ابرانی را بشه دو دیه آیت 3-4 امه دخوینن 3 امچاوا بریفینه ایگیر امه خلزه یوسا مزن احمال نکم و خدای دست بکرن و بیوا و پشته هنی وکش و امجی هنی کو به هستین خدای بوان را به نشانه و کرامتن و به هزه و دنیای روح به وان را شاندی دکه اورشلیمه لگوری دخازه وی پولس هاتی گزه کرن کو به رنگین و به همبین جملتین را خدمت بکن و هاو و خاندنن بهامندن به باورمندین خادا پرک بون به باورمندین لکرنت را دورن دست بلندن
کو ئەمێ bi keriyên şandiyê niha dewsisê dewyek da bilaxa bidin hêrci sîwar e û ku wî jî pûlis mesela jî rihê pêrûz e. Hevê axafentinê da got meseniya sar yan yekemîn di û bû nivîskariyê karên şandiyên gotin xa temam dikin û ehlamiyên şandinên daha eşkere li wê kirin got û pûlis hemûyê xerab bi xemberekî derawiyên dikir. Dihe yan niyanên herî hela û her xerabandiyên yan kurê şandiyê him dijimirin û her rastiyên me yan tu hêjê reha xwedêrên rastiyê diaxibin. Yan başi xwedê firsandikê û nebestayî da pûlis ku hêzên da wî ku milayê nav mirovên bibînî û beşê pûlis berdewam kir. Dewyek da niha vê yan destxedayên li ser da yan û tên kurî bidê hatî demekî rojan nehebûn û di cihê da mijal û têrê bû ser wê de kil û yan wî dest pê zefir û yekê girîn ku destê wî bi rav vê bibe. Hêdî desthêlandinên şandî yan hevê yan desthilatiyên ku Xwedê diya Pêtir, Yaqûb, Yuhannan û şandine dinya ji vê bêrastî min da carna kesekî nedîtin û ku xwedayên hemû hêzan û ji boterin wekî hinî bû. û hew êdî dike ku ew ê xwedayên vana şanîn û înî li rastiyên da ne xwedayên wanan e. û hew ne peymanînin û ji bo wî ji vê ema hinî xa hebûn ku em ê çawa bi tiştekî wiha reha mijûl dibin. Ger kesên werin cem li te ji te re bêjin ez ê qazim hinekî hinî tiştînî ku ez ê jî dibêjim bêk binihan û xwedên da wî çîzan bikin. Hev axafetaniyê mebasiyên û halawateciyên jî bû kurnatiyên mirovên divê em pirî û pirî heşyarin û bin hev tişt e. Xelaya diyemîn ku bû hûn difikirin ku em ê difikirin ji tevhevên carekî mizgîniyê diarixin vê. Du divê em re bidin kesên didan ku li ser navê me bixwin û dilêyan pişkin bikin û ispat bikin ku sûcdar li dan men derawî ne û bi gotinekî da li şandiyê ku em ê xa bibizirin ku ina xelayê em ê ra didin kesên da ku me biparêzîne. Bi rastiyê pûlis bixa av tiştê kir û em ê bibin ku vê bijaretinê bû ji ber ku ew ê unî têncin û kirin ku desthalatiyê da xa yan şandî ji bo destbilind bikin û bin ne jî xa bi bajarê hevlejandinê wî yan heba wî bû ku yan dan wî biparêzin. Bilaxa bidin gotin û jêrîn û nadirebar tu temûdeza tu kurneta çar tew heft da ji bo vê yekê min temûdeza da şandî bû wî ku kurê min e û dilê û dilzûzê da xwedayên ku di beriyê tên rihê min da Mesîh da ku ew ê bûn beriyê da pirsî temûdeza bi minê ra girî ew ê min nas dike û dikirî û bi min ra bibe hev û ez jî bû xizmetê tin gaziyê kirin. Ku rihê min yan da Mesîh da tên beriyê wî çawa ku ez ê li her deriyê û her deriyê hinî dikirim û hev jî bû me serdiring e û pirtûkekî yan girîng e û xeyal û siyemînê ji vê sisê divê em her gavê bi dilûvanê û nameyên Mesîh xa biparêzin û hev her temam ermanciyên pûlis bi gavan ku ew ê necar bû kurê heşkerê bûn ji. Em bibînin
بران خا کو عیسی مسیح دهنی روشیان دا اشکره هشی بون دیم بریان دا جارگی کو لی برانسی گهن مسیحان برانسی کی دگاین جبو کو مروفن برانسیهن جبر و برازگهن و برین و خمبدرین مروفن بکارتینن جبر و یکی وی تنن هلاتی تشتوی بلاف کرن و مسیح زفیره یان کو پولس دبیجه هف از ناخازم و هزا و دلزارین بکن ببینن ولی از جبو یکی امرای بکم و ببینم از دا دبیزم و جبو کو هنی نیان خمادنن و خلاصین و دکم و امه ببینن کو هف تشتاجی نفیسیه دمه کو اشکره خیادکه ام خدانین خواب بردوامن دکن دمه هبون کو پولس نچارنا مگو به اشکره بکن و مزن بو به اشکره بتوابین را مجول ببون هف بجاری ویان بجارتو بو لی بهای از جوان را ببیجم که نهکی وی افکر و هف بو دمکو مروفن و جهالی ممستین دراوین و هاتین دنگرن و زرگرن و همو ارمان جوی براسین بو و ام هف تشتین دا بشین دان و انی انجیل دا دخوینن مسیح جهان پولس توتوس و گرند و هشیا و پیشه نمایی که جی توتوس نفیسیان مدا نمایی توتوس یک ده دو یک دا وانا گوتن جیران دخوینن ده دا چما کی گلکی مروف شورهدا دار هنی کسین تشتان بنج دبیجن و هشا خا دا آخبن هف به طیبت بخمبرین دراوین و شاندین دراوین یان لی کرنت ویدوت جی لی داخل گاوه جی کسین وانا هبون پولس بردوام دکه و دبیجه نامن یان سنگه گرن یان سنگ بون و جهوین چاورد پولس بخوا بریه بو و دبیجه کو او بو مروفن جیرا در آخرن دو یک دا یان کو دوی ون به گرهن جبر کو او هموی مالا دباجقن رجبو بجوار دارین خراب و لاشان نا هواجی هنی دکن صدامان کو درسین دا پولس کو بنگهج روشه کو اوه نچر بو کو دستلایی خا یان شاندیه جبو دقاقین بکن و بون و هفکی مروفن جمروفن کو وانا هاو آمده بکرن و آمجه وان اوه بو هف ام برمن برسکه که جبو رفاقزن و پرسوی ویدو کی چقا امه دکاون بر سوجا دواری دوروانی امه کانیکن ایزان ددن کو خده من بپارزینه افتشتن گلکی شارزه ده هواج دکن او ده هموی دمادا هشما دکن و کر و ماموتفاین هندور کو ما دجار و روژان دکن جی هواج دار دکن گنا نفیسکاریه و رزانفین یک جوان روشان کو وی لرا سر کسین ناس دکر و بپری تین وی دزانی بون کو اف کسین چاوا ته ممالین کرن و جبر کو و بخا هاو خبانتنین هدا پشتی دواهیت تشتین کو قومی و جمجارن فم ناکر و لداوین دا وی نمای و مروفین دزانی بون وی بریه دا کو نمایی که جی پرسوینه را خواستن و کو بده کاره دکه را بنفسینه کسی مروفین لبر کو و افتشته بکن و نمایی جدا کسی کی کو به بوار بو خوده و هری دا کسین جی را گوتن جیان نمایی نشان جبر کو هاو مباستو وی راوا نکر هاو بفکری کو هنی حوال بدن و تین خا هلایدن جبر کو و ظلامی گلک خراب ته کسین کو هنی جهزا
dikirin kirin fêjayên bû wan ra li hev kirin û peyman şandiye. Cin bi rastiyên da dibêjin ku Xwedêyên bi meselan û re mijûl bûn û gavê ku Xwedêyên bi mesela ra mijûl bûn wê bi rastî bi wekî rastî kir. Niha vê tiştî serhezin û lêzin û henî dikifkirin ku serwexwînatên Xwedê dila wisa jî wena mirovên ku em ê bi bawerin yan ku alayê me dikerin û em ê rastiyê nizkirin ji ev ê diaxin. Ji ber vê yekê em bi hinî prensîpan ku divê em hewal bidin ku li gorî wan bibêjin binixirin. Prensîpa 17 da xwe-prensitan gava ku sûcan darawiyên li me dîtin kirin, ne xelayê ku me li ber xa bidin, li demê ku em bikin divê em. û divê em her gavê fikirîn ruhê pêrûz nîşana bidin.